Ni kwacha kunge kuadhime ni muthenyani wa wakatatu matuku 19 mwezi wa katano mwaka wa 2021 ndio thocha ni wakwatiwani wakwakana wa mukanesa kona yonthe ila wende na kwelwela kisese kino wivata muno nacho naindi thini wa Mauvoo ma kwacha wina kwa Erastus kithuku wa nzomone na naitu kwisala mitandao ni ya mekumukanili falandini wa Facebook ni Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV KE na indi YouTube nayo ni Mutongoi TV official website www.mutongoitv.co.ke namba ya otumani mokuve nayo ni ile 3915 Twitter yakwa ni @Erastus kithuku na tuambie Mauvoo maitu vala atongoi mangu atanio ya kiuteti ya One Kenya Alliance alane mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi wa ANC munyanya wa Ford Kenya Moses Wetangula na mwene Kivila wa chama cha KANU Gideon Moi kwi muthenyani wa iyo kwa vamwe ni mavikia na kuleana na utwi wa koti wa yulo wa kana livoti ya BBI ni ufathukanu na mia okavindane kau ndongo isie inya ni vikia na kukulia muvea wa uima wa mweva ndi itu ya Kenya wikithi enende onthe kana enende aingi ni makwata nzanzo ya corona anondo ukumbo wa kana wa corona nutonya kwithi wa mwaini wa mwonza. Munini wa President Dr. William Ruto muthenyani wa iyo novikie na kunena itina wa kukilia kwa ivinda iasa. Ruto ainena novikie na kumia wetano kwa enende meketikile kwa nwe misingini ya kimbai vala oingi ukurile ndongo ila ikwenda ivela kivathokanyo itavya mwenende kila itonya kumwika. Ruto avikie na kunenia kuya musi kwake Karen musini wa ilovi chathi kila kivikitwa ni ndongo ikauta ila imukwata amba evo muyumbe wa Malindi mwandu Aisha Juma vala Juma ainena avikie na kutania muno akana avikie na kutania utwi wa koti wa iyulu kumeweta livoti ya BBI ta ufathukanu na mia Faith Mackenzie wa Mutunga na ilivoti. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia ateti alame kwenda ibila siaki uteti matavye enendi kilame umanenga indeti kulicha maundumaki uteti wina muaniko ainene musini wake ulawi Karen musini wa ilobi bala mathoketie makanzala matene Ruto ni wasiakana ni batonye kandongo ikakwatana na kwithiwa na witikilano ute wa kuiendesya witikilano ute wa kimbai kana wa kuania mbai. Want to persuade leaders in our nation that there is and there exists a real possibility for all of us to come together and to hammer out an agreement that is not selfish, an agreement that brings everybody on board and creates a path for Kenyans to work together. Even as they compete, they should compete about issues and not tribes and ethnicities and things that divide us. Na yule mtu ambaye anatafuta uongozi wa Kenya atuambie ni nini atafanyia Kenya, ni mpango gani ako ya Wakenya wote, sio kutugawanya ati mimi ni kiongozi wa kabila hii na nitaungana na kiongozi wa kabila ile na nitaungana na ule. Na Kenya hii itakuwa wapi wakati nyinyi mnapangana katika mambo ya ukabila? Where will the country be? Ainene achathini kiumo yumbe wa kiliombunge cha Malindi Aisha Juma ni waelesea utanu wake kumana na utwi wa koti yulu wa BBI na kukulia enendi mamukwate mbao munini wa Musumbi William Ruto kukitia kibila cha usumbi unyubanini munene ukite. Mimi Aisha Juma jameni, kama kuna siku nililala kama mtoto mchanga ni hiyo siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu na tunamuomba Mungu anayeishi na anayeweza. Wengine wakisema wana uwezo, sisi tunasema watu wakiita baba zao kule, sisi tunamuita baba yetu aliye mbinguni na anaweza.
Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, tuendelee kushikilia deputy president, tuendelee kuwa pamoja, na tuna imani kubwa sana kwamba hii serikali tutaunda pamoja na deputy president. Kimani Ngunjiri ulani we muyumbe wa kiliombunge cha Bahati ni wakulia munini wa Musumbi William Ruto ndakethiwe na nzika nundu nutumitwe ni aingi takiao na yukao ulawe na woti wake nundu nimemutwika takiao nikenda athikiye ngolu yake ila ni kuitia kibila cha Usumbi usakwa nini munene ukite. Your Excellency, ile kitu ningesema usikuwe na shida. Hii vita sio yako. Hii vita ni yetu, sio yako. Wewe pumuzika, kaa kando, usilie, usipanguze sisi tutapigana hiyo. Kwa sababu wewe umekuwa daraja ya kuvukisha watu. Kavukisha Moi wakati tulikuwa naye YK tukua vijana akapita. Tukakuja ukapitisha Raila Odinga akapata kiti ya prime minister na ilikuwa ni yako. Akachukua hiyo kiti. Wao kanyamaza. Ukakuja ukapitisha Uhuru Kenyatta. Sasa kwani watakuwa daraja ya kupitia watu wale wengine? Faith Mackenzie Mutunga, Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Koti wa yulo ungua majaji atano nona vikiena kuwaseka nanzama ya unyuvani na mivaka vand ito ya Kenya IEBC kwa oyuki katiba yetonya kwa lanya unyuvani nundu na makamisa na meanu kwa tiania na chuju IEBC ni vikiena kuwaseka na mbe wa andu maana muonza ni matumite mavaloa makususia mianya ina ya makamisa na manzama esu otondo mwandikitu wa Mauvoo kuma kaunti ni Lovi Benjamin Mwaka ukotuelesea nikana monene wa mea ulani bwana Paul Kihara kwa iyo ni wethiwe avikiana kuvitanga apelu ila unadha kiti kana ila serikali inadha kiti ndini wa koti ulothi ni kiama kwani ala matungwa iko wa apelu. Mbunge ya kaunti ya Makueni munthoni avitukithia ripoti ya kwambia utumika kwa mwea wa ungami wa kiwu kaunti eno ula wavitukithitwe mwaka muvetuku. Mwene kivila wanzama ya mbunge isu ya maundu ma kiwu kisungi wa Katete aweta ripoti tayendekethetio kusewa kwa bodi ile kungamia kiwu kaunti eno ovamwe na kunengane license kwanza ma ile kungamia kiwu nikana wesethia ni tono usungia mukulyo yulu wa maundu maungami wa kiwu. Akone na nyola wiki na Mutongoi TV itina wa kikalo cha munthi ucha mbunge kile kitongo wene deputy speaker Harrison Mutie MCA wa Kithungo Kitundu wala ungamia nzama ya mbunge ya maundu ma Serikali umunthi ni avetangaiko wendegethiola inatha kichikotino wa maundu ma katiba kwi iyo wakwenda koti yambe kuungamia kuthukumithia kuuchio wa kusia kutoyo kwa BBI ula unaumiwa ni koti wa yuluva musino Lovi wa kana muvitu. Munene wa meao Paul Kihara Kariuki ni wawetakana we enda kumbanya na kuthacha kotini ikuani thimwe kotini wa appeal kuliana na uchio wonthe ula unumiwe ni koti wa yulu. Zama ya IEBC kwi iyo onayo ni naikisikana ni kuthi kotini wa appeal kuliana na uchio wa wakana muvitu na ula wathingilile kana zama thina vino wa kutoa isia iseso ya kwalula katiba itena makomishona make onthe itambia thi yonekana kwithwa yende kuthinikwa kwa mituki umunthe zama ila yende kutoa isia wasanu wa makomishona ana alama tialite ni yawetakana o mituki yithwa ivithwa masitwa ma alama sakwiwe kususia miana isu. The applications were to be received by the selection panel by yesterday 17th May 2021 at 5 p.m. East African time. The period for receipt of applications has therefore now closed. The selection panel wishes to inform the public that at the close of the application period, over 700 applications were received for the 4 vacancies in the position of member of IEBC. Thini wa maendekethio ma BBI na alama na inamea makutethia enenthi vanene ni vamwe na kuongelwa kwa mbesa cia county na kusewe wake na ndu chama MCA cha World Development Fund. Atongoi aingi makiuteti mainene ya chathini kimwe cha kumanenga mithenzi ya atongoi alama ikitene sava musieni wa Ilovi ungua mwavuli wa mizani Afrika. Nimenda mbunge imanenzi ya kivathukanyo siekithia kuungamwa kwa BBI kuthithwa kuyungamia kuongelwa kwa mbesa ila siaileta kuvikia county. Even if that document called BBI does not go anywhere, there are 2 things I want us to do. Money to the county, the 35%, and the 5% ward fund. This, we must fight for it,
no matter what happens, this is what is going to turn this country around. Ward Development Fund imaanisha yini bodi usobwa nzama tele ya CDF ya kila ward ikasiasi ya maundu netiki ya kuu na ndo matiebe waku na oyu itamba kwa nono mbesi ila siyebone nini nicho kitumi bana ya wa imbesa siyamba to sugar that 5 uweza kwitho wana ila siyo kao ila tena siyo you get that 5 nontu kwa ta 15 twithe wa you makuoni kaunti la 33 million tukwata oyu tukwata even 70 million na mbesi hizi uthautana kwa maundu ala manini mabalabala kazi kwa vijana sindu sia muika sindu sia ikundi sia ibitu kwa dhanisi kwa. Mnajua ya kwamba I cannot hide what is in my heart. Mimi nafurahia sana majaji wetu wa High Court na nasema hata wakiendelea mbele wa Kenya wako pamoja na judiciary. They did according to the aspirations of the Kenyan people. Our problem actually is not the constitution. Our problem is just having the will and focusing on those people at the bottom of the pyramid. So it is very important that as leaders, we look at the households that are suffering in our society so that we can see how we can uplift them. If we can elect and de-elect Didmas Barasa, if we can install in office Timu Anyoni and remove him in office, even by constitutional terms, that a governor cannot go more than 2 terms, an MP is deemed to have finished after 2 terms, although that is not law. It's people's perception. If we can go that route, we must ask today that even judges from the level of a high court must also be elected by the people so that they are also accountable. We must start having these discussions. I'm not saying we do it tomorrow, but we must start saying, if governor is accountable to the people, president is shaking, all over the world presidents shake towards election, because they have to be accountable once again to the people. MPs back to the people. Why can't also we hold judges accountable to the people? They can wake up and make mad decisions. What are we going to do as a country? Dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nye, nito Benjamin Mwaka. Twitiana na ke Benjamin Mwaka kuma Ilovi tukwatiane na mwandikito wa Mauvoo kuma wote Caleb Chalo valo kutweleza kanani utanu kwa enendema kaunti ya Makueni itina wa MC ya mambunge ya kaunti esukwi iyo kwa vamwe kuitikilana na livoti ya mutilatala wake uo ula wa vitukiziswe mwaka muthelu na watu ika mwia o wetonyethia enende aingi mama Makueni kukwata kiuo kwa mituki o ingi no tonyethia kusevwa kwa board nzao ya kiuo undu ula utumwa nzama ila ituetevo ya kiuo ivunzwa. Mbunge ya kaunti ya Makueni munthoni avitukithia ripoti ya kwambia utumika kwa mwea wa ungamii wa kiwu kaunti enu ula wavitukithitwe mwaka muvetuku. Mwene kivila wanzama ya mbunge isu ya maundu ma kiwu kisungi wa Katete aweta ripoti tayendekethetio kusevwa kwa bodi ile kungamia kiwu kaunti enu wavamwe na kunengane license kwa nzama ile kungamia kiwu nikana wesethia ni tono sungia mukulyo yulu wa maundu ma ungamii wa kiwu. Akona na nyola wiki na Mutongo TV itina wa kikalo cha munthi ucha mbunge kile kitongo wene deputy speaker Harrison Mutie MCA wa Kithungo Kitundu wala ungamia nzama ya mbunge ya maundu ma kiwu ni waweta kana mwe wambia kutumika wekwatiwa kweta ungamia wena utheu wa kiwu kaunti nenu vamwe na kwailia unaicha wa kiwu kula kwi NND munthi ni twete motion wa mbunge tueletie members ondu tuvangite ku implement Water Act ila yavetiwe ne mbunge no last year na ila yailite kutethesia katika ungamii wa kiwu na ende muya osu nunenda sindu ingi ciitawa regulation ile ikuonania undu wailite kutwa iuga na ile regulation yetu na service kila kingi board ila ikethwa ungamie ciugo ila iketa wa Makueni water rural water board nitupangite yambewe advertise wa yambewe mwiyo wa thanthatu nikenda wese kwithia twitwika itubika mwi wa monza wa nana yambe ya ku register water service providers katikuyana na mwi ausu wa Water Act usu twa service last year nitwaitie kana water service providers nimo makethwa ame andu ala makaungamia yake guo nundu mwi au wasiesie wesa kwithia kiwu chitu cha Makueni ekethitwe kiyungamiwa na ungamii ula muthuku zaidi ni ila ikiwu cha nangika cha ball ethani cha supply cha nangika uyesaithia committee ndina mbese tona kuripea kiwu kiu
nake MCA wa wadi ya Kikumbulio Kalunda wa Kalunda ni watunga muvya kwa Kalima Kikumbulio South kwa kwitikilia Kalima Masonga Leni na Kalima Kikumbulio ya nthi kutumia kiwegela chumete vandu veta wa kwa chai na kila wendekethia kitumike kwa kunywewa kwikwo ni kwitha isio isiethetwe ikombeletwe ni mathina maima kiwu. Kila kinginite kwenda kwa ashu andu maituma Masonga nondo andu maituma Kikumbulio South manete kalanile kwa chai kana kibuchuke kipikia andu maloa Kikumbulio South na andu ma hapa Masonga kwa kibuchonywa na kibuchuchu kiuthi utumika kweka irrigation kithi utumwa kwa kuthiunywa peke yake kute ndoka athi andu atuma Kikumbulio South nondo akwetikilia andu maituma loa Kikumbulio na andu ma kundu kwetwa Masonga metho maituma kibuchu kwa bakuvi kwa domestic use with more na industrial sianywa kitana ngigite. MCA wa wadi ya Otenzio Felix Mateso ni wawetakana ivinda la muya uwambe ya utumika mang'oi alama tumika akuta kiumu sieni wawo tena alama nenga ya kaunti ya Makueni sitwa ithuku maikethwa maitumike ngi ni kwitha vena miradi mingi 11 niwe kwithwa inaisha kiumu musieni wawo tena ivinda imwe andu mayasia mang'oi mavetwe nundu pata oni waelendo ba mang'oi mayuta kiumu lakini mang'oi maivetwa patekiu na kwa vinda yindi tikite mibango misio muno ya umina thina wa kiugu bata oni awote. Mbunge Kwisila Nzamani ni kwithwa itumbithia mathangu manaikua kula kwienende ni kana methiwe maitona kuelewa ni mwia uu wa kiugu kuma mwakoni wa mbunge kaunti ya Makueni wote. Kiripoti ya Mutongoi TV ni Caleb Chalo wa Mutunga. Tio Mauvoo ni angi miokonia kiwu kuya kauntini ya Kitui ni kana mwandikitwa Mauvoo Onesmus Chalo nukutuelezea kaunti isu ni mwakati wa kaunti ila sithi ya wana unyivu wa kiwu indi yuve mundume umwe kwa isietwa Musyoka Ngala na ula wambeisye mulati wa kuthesya kiwu cha kunywa na vala usio basia mbesa mbingi kumana na kiwu kwa kumathoesya ekali mamusi wa Kitui kiwu kiwu Ngala ainena na Mutongoi TV o ingini wa kulia amwika mafikie na kuyandika vandu va kwetela mese kuandikwa. Kumana na mwa wa kivuva musini wa Kitui na ekalima musi wa Kitui kutumia kivuketa ikisio nicho cha tumiso Musyoka Ngala ethwa na woni wa kumanenge ekalima musi wa Kitui kivuki theu Kwisila ya kukisunga na kukiita ila kwa kisongo etwa purification na kila andu ingi mwa kitumia vamusini wa Kitui. Nyane mwekali wa Kitui na nekaleta Kitui tindilite ngona kwena thina kiwu andu ingi manusa kiwu kita kisio kio cha kithima cha maima kesaithi ya Mauvoo ni manongela kana undu wa kunya kiwu kithuku niwona kwatue ni yesilia eo bingwa kiwu na na mantha masine eo purify kiwu niwona nenge andu kiwu kisio nigo tutandile ku avoid ko mina mathina asu mawata mwakana na kiwu. Ende Kwisila kwa woni wa Musyoka Ngala ni kana no yumete kumanenge ekali ama musi wa Kitui kivuki theu na kila ukithoete mutambo wa kukiita. Kwethia na mwa wa kivuva kauntini ya Kitui ni kwa atumiswe Musyoka Ngala ambesi ya kampuni o wa kusavya kivu na ula ukuweta Nzambane Springs otondo ngwethia nge kuelesya. Nithukuma katika kampuni ya Kizima Kizuri Kenya Limited ila iva Kitui na kampani itu ni kampani zeo to produce ya kivu kiseo purification itu ya kivu ithianzeo twasise vaya ni vala wambi ya usobi suva kindu chambe ni wali ito dhambi suva bubu utanamba kwiki ya kivu that is urins kisova chukithie kikitheu nesa then vuve mundu la ilite kwithilonga mite vu wa kurins isova after there unenga ni isova vano nikenda nake olo kutabia atabie na mundu ungi nake akunike. Amwe kane makulwa na alama tewe yani evindani eti evinda ya kulika mituyo ni methoku indi ne evinda ya kumanda undu wa kwika nikenda kwiyukilia kemikalile na kwithia meandu makwe kwa tomethenyane yukite. Nondu kindu chambe mundu ailite kumana ila we idol withila nondu utona kwika kila kibo withila na maundu maku bindisye na amwe matethia amasio so kumatwandikwa vano nituthukumite nesa nitwithethetie tikatethio na asia imaitu anitwene tuketethia. Mutambo naambia kwa research
na mandana na mitambo yo kiengeta meseo na manda mutambo museo na mandana na ndo mesena no wa kego na seek advice ya experts nigona kwatania na ando makuma ilobi mambete ya mutambo museo wake kampuni ya kwanza wase kwambia kao kalaka ni ka 0.5 liters kwa na kio cha lita mwe cha 1.5 liters cha lita itano cha 18.9 okay uchonde ni 20,000 uchonde kwithia musi wake tu wivuletwe ni thina wa kivuo yu kambuni o wa kizima kizuri ola kusovisia kivuo cha Nzambane Springs utongoni wake musi okangala mena wikwati kunenge ekalima musi wake tu kivuo kithi otondo na minena kukwelese na wayone na medho maku geripoti ya Mutongo TV kuma musini wake tu netawanesmas chalo twitiana na livoti yesu ya wikwati otokwatene na livoti ingi ya umacha vala mwanake wa ukuu wa miaka miongo ili na umwe kuma mwingi kauntini ya Kitui ni wende kukulia akwate aki itina wakwasikana na umeswe ni mundu umwe wa musi mwanake uo yaseni watulilwe moko make ili ovamwe na kulina musangi na ilivoti ya kiyo cha mwanake usu mundu umwe wa miaka 200 kuma utwini wa muliluni mwingi uthuloni wasuwa kauntini ya Kitui wa mikule serikali imose itambia kimia mundu umwe wa nyumba yo kana anko ulona mubuye na muthi na mutula moko monze na kukumwe Kama sitani Tom Junior Mosili nina miaka 21 Mosini muliloni na nina buiwe ni anko wako na tulango mwako na mao of which netetie mwitu wake alikia bala romu ni kwanya bala ni koma osa sim card yakwa na nyendia mwiti ya neti nyake na keneti nyake on Saturday okilambwa lakini nyendia mosongela akwelese kiko kiesi vitali ni wa mwingi level 4 Junior Mosili ni wesekana anko uwa kia na mubua omwe kana tiwa bau na athi kule nyake uthikitwe weo ogila anko okie ndate ya issue okile Sunday ngo embete bobe kendo kyanye musiosu nesio kilobiro ikula mama kwa thikitwe nambe ndi wabo ona bube mundu ni related na kionata au malanza adiosa mothi ambo andulanga umao na moko na bikasi vitali newe nenengane bila iteke niko sio mamao na koko wengine wasekana ni makuni liboti kiseseni cha polisi cha mwingi ni bawa huku nyumbani ama yeto akone report polisi talenge obi mambe makashughulikia na hapo Musili ni wale sakamemeka kana anko uwa ke kumebinda yundoneka musi kuma mwingia katika mtini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo nilina musangi aya twigwatikana mwana kyo sino kwethiwa haikwata akiketha ngawaisu nesia wotweleswa ni lina musangi kuma mwingi nayu twambo kwata ripoti va ya mausenyo ni wisikana ukamba kwe mausenyo maingi wa museisia ni wisi ivya yetawaya Nzambani ivya ye kauntini ya Kitui kilomita 13 kuma musini wa Kitui ivya ya Nzambani iwetekana kana waithiololoka we mundume utweka mundu mukana we mundu muka wetweka mundume na yumwandiki tu wa Mauvoo Onesimus Chalo ni uvikie na kwenda kumanya uwo wa ndeto isu na Afrika ivyani ya Nzambani na atumba nesia livoti ye mwanya ya va ni Nzambani na ki ni kilungu chambe tuone ilivoti undu ili etina wa evinda yasa yu ukewa wa kuyana kwa evya ya Nzambani niwo o kilomita 13 kuma musini wa Kitui lelo ni wa Kitui mutitu vane kisioni cha Nzambani
kila ki sub county ya Nzambani vala venguma kumana na ivia na ila tukueleswa wambililo wayo ni atumia makibaloki. Ivia ina wasa wa mita yana 183 na wambililo wayo ni eka 5 na yolo eka 3. Kwa masito makwa neta wakabwere nsukuma abanza mbani roko mwambililio ni papa ya ikindu ya iketheka 5 lat niko umilile 3 umwe neono tukinite uno tukinite ta Nzamba Nzamba niwo wa mundu wambe kwa sevia wonie isio akwiye usuwe kana mai yo thiamba ki kana mutu nela wosi ebiesu no ekiye nondoni yake akoko kwaka na harakati ya Nzamba aende na kunangu niwe wiye nondo yake mwabala wiki yebiesu yeini akwitaba ethia ni mbito indi tu amiano sevia ni to yesusu kana mau mathiamba ke nayo kana mutu nundu tene kuyai mitu kuyai iritia kuthia mitu ono mundi mbakela ita yake mo ithia wana mabiasu kwambata kwa mundu ivia ni ikuwa ivinda yandateka 45 kuyanana na wasa wayo kufaidika utoke kwenye umaskini kabisa. Kama ni kiwanja ungekuja na milioni 2 utapata milioni 10. Umwana walikilie kwoko nondoni ya Nzamba na ethia ibia yiyo likile nusu yaguo yayo nondoni kwake no anjari kukusia no ebiesu na ethia ina wito na Nzamba ethia no kuiwa wo na mona kiti kindu cha kawaida mathi maketa sei nikenda moka mamane nicho ni maindie nela maindie maelesia sei ni mookie na makuka makitia tayari Nzamba no kunukiwe ni bia but ndakuniketo mutwe apiketa bangingo ni mookie mera na Nzamba ndaitika malata to Nzamba ndaitika okay ni masije mona suwa endete pa yakutho mona nundu kukwina musyanzi na musya isi the akithaka ni bindezi na musya minambo kana mbonini siambete koza sia bingwa kula kwa ilite ni maendie mathio koma maja tuko kwa choko na ila mookie kwacha mookie koma na nebia hii ekali makisyoke measekana evia ine mundu na niendeana kuyana kila muthenya usenyo kisioniki vai muti weanana na evia na ila itumika hata ithembo ni atumia makibaloki kwandu wa kwitia mbua 1952 niwe via ya balukile ya iba nondo isu nondo la balule 1952 nondo engene no twesela bano babera rajeno isu nondo ainge mease kuthiuka evia mavinda Mwanza ila ni undu mwana kuthi kilomita 35 ni kuvindwa muvai waku ethia wi mundume witwika mundu muka na ethia wi mundu muka witwika mundume ni kuumilile mundume omwe acie ni wa kwanzisha na ni wathiukie na apinduka atwika mundu muka na atwa wasaidi anolotete asombe nikuo atwaiwe na athieka family yake miaka 3 nzelu uko wa mundu usu nuno kite bawe tetu ni serikali account ya Kitui na ndipo tunoni kana usu abindukiwe ne ethiwe noko aya naende mondo mosese ni weyonia mondo asma Nzamba nene senge mukula lyayo lwa livoti naende kilungu chake lino kwithe wawiko kwata umundi saa 1:30 sia utuko na saa 3:30 sia utuko na mwandiki wa Mauvoo olani Onesimus Chalo wa county ya Kitui inde twimino kedelia kane motabie undu mathao ma EPL methewe mathao kwa kione cha kwa mukia umundi timu wa Manchester United niwe Manuel mbao yomoko mwana timu wa Fulham vala bao ya Manu evungwe ni Edison Cavani dakika 15 na Kejo Brian avunga bao ya Fulham
kwenda tikani ya miongo muonza na thanthatu na twisisa ithau ingi ila ithiwe ithau kwanikana timu wa Chelsea na woni withe wa tandika timu wa Leicester mbao ile kwa mbao imwe vala mbao cia Chelsea ivungwe ni Antonio Rudiger tikani ya miongo ina na muonza na Jorginho avunga mbao ya keli tikani ya miongo thanthatu kuanzia ya penalty mbao ya kuvia ya Mauvoo ya Leicester ivungiwe ni Kelech ya Nacho tikani ya miongo muonza na thanthatu na twisisa mathau angi kwa mitukiala mathau kiwenikana timu wa timu na ndi sithi basi ambao bote ndi sioka Brighton neo ni tandike Manchester City mbao 3 kwa mbao ililikana Man City ni maana sindi kikombe ki kwa uma ina wasio na ndi ithau ingile ithau kiwenekana Southampton ni makimiwe mbao ile kwa molo tuni timu wa Leeds United twisisa umuonga monekana Man City no matongo etie mena point 83 kana miongo nyanya na 3 Manio kana Man United point miongo muonza na umwe na ndi Chelsea mena namba 3 mena point miongo thanthatu na muonza Leicester namba 4 point miongo thanthatu na thanthatu na ndi kwa Mauvoo mbeange twithiane mwendoni wa saa muonza ngonengelelie Mauvoo kauta ovamwe na ya mamatha undu mbao siethiwe sivungwa ni Erastus kithuku anzomo twithiane ndatika mbuthu siukite nthini wa kilungu kimwanya mathanguni twinake Lena Mwende kwa oyu ambao twanesa ovanini ende nitusiokethete. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, ovamwe na Theatre Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindo cia kuyanya cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ya kunenga mumanyisio na utuika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukrani. Oi boss, si uniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance ina cover vitu gani? Comprehensive motor insurance ina cover gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia ina cover passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose,
hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Vai mundu wema akethe bathei. Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime. Spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo. Mbua nayo ni yaekie ku atatene. Uiza kondua undu mundu akuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baje idia. Nitukwende yakwikwatia mbemba na mboso tatene. No wete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi wa mbemba. No wete motoka. Kweza yumi wa mbemba. Anenzo amelesiana kweza mbemba. Mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako. Wow. Nano umekwada nundu nona we mwimi. Nina ile. Maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambe ya saile na nusu sia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kila wakwambelelia nginya wa katano va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo nginya wa katano kwambe ya saa 1:30 nginya saa 9 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Baya jitembeza nilichojianza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Gila kilie. Yes. Mbaitu. Ila muntu ita ma MC ku cia thini tikwatie cia thi. Mwitwa mujenda tikunewia mwau. Kauna ona asa ingi mwitu tumia tabandu titailethwa ti takamuyo kausucia. Kachondo kakuyitwa imundu. Machema ni mami citu kisi. Ayo tuvingisa ila tikwatie program. Ayo kila cia kwatie program. Chama ni amuzino. Andu mailovi mokai. Masiwe meki waliu. Andu mailovi asubuti ndamu kathi na mayitwa hapo tiumba dia chathi. Ekayu twete. Ya. Ayo yikango kaundu kangi wendera program yaku. Chama ni amuzino wingi ngalikwe. Andu matanathai mamusi malike numba mathe. Hi. O wendera program. Watie program. Na mandikite nginaza na menda watie sa isu. Bayuka chama ni amusi ingi ayutina na mautina okumba. We kayutu iki awathe machama ni mamusi
Edo ichama ya muzi kala zema ni zandu mamuzi. Na andu mailopi mayika lema ni andu mailopi. Na MC aikwati ya chathi. Gila kilie. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwata ni ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu nikicha uyane uya pala tusia asema uya meki wathuka ni toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndethesi ndu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbeza tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nandu pe soso wako ibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwekwana yunde seloni na andu yikalanga na monesa maka kusoisya nduka nyine tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha uya ni uya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Nikwacho kiyo yote akulikisio musiaisi wa Mutongo TV kilungu ni mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 sia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni nama mbie ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo muselo uli so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wenda udipaya mbuchari usakwena masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 na dakika 40 sama wiyo kila wakana kilungu ni mbisoni muyo mbisoni mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandiria nanema no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musio ngai nako kilia ngai ni athime wia wa moko maku ngai ni ege wathi we uthayo ni wako metho makwa musiaisya wo mundi maiva amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi wo ni wala mathe ya misili mone utelio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongamai na ulumu mwikioni ithi wai aume ongeleka ibina uthiwanga ino kwetele o mondela umushokea maisha maku nimekwaina shetu wa ya Yesu Kristo ula wikala dai twaile kwigwa nayo
ona sabule okethe wane batonyeka withone wathi witu wa kila muthenya ethano nasoma ndutasiite ndeto igwana na isu Yeremia kilimbukia 17 mstari wa 5 maandiko mangai masya numaniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwi withi uteli wake nenda kabila kakwa ninyoka na ngai ni mutabi mabata makwa ndeu sita na ndeu vidhania Tungu iye matumbi saingi nuithia egg white nini ugesetha no tumia matumbi 3 kanana kikloni niona bata tu tumia kani kieka muno niona bata tu kutumia matumbi 3 twatumia matumbi 3 musaisi wa Mutongo TV Muyo mbisone Mauvoo ala makwata mumea uwa mbemba hii notameva Mauvoo mono yeko usu wa kino maybe ni wethe ya wongeo weta wa umea kendo kio ba yolo nyaone ba getelini yolo ba getelini Wasia wa muimi Alo, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Ye, mwekene ya mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ivoka voka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atie vina wakwata ni vina timu nuko niwe. Wakwata wewa mbesa itisi ya mala hivo unu nalikile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwa mundu ekolona mundu akwane warela ndambezi othemba dia motabisie ndambeye kalota timu akunye tukambisia sei na kwa ndambezi kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe inu ni Mutongo TV Nina utho chenge thini wa kilungu kimwanya mathangu ni tusisi ni chao kindeni wa mathangu maitu muthenyani wa umuthi takithio twithia wa na mathangu eli ithangu ya The Standard na ithangu ya Daily Nation yenita wa Erastus Kithuku Nzomo na ninake Lena Mwende wa Mutinda na nikwatia wa Mukanesa msiaisia wa Mutongo TV. Lena niona kwete Daily Nation na kwa nina The Standard. Tuambie na Daily Nation. Umundi ngwete ithangu ya The Daily Nation na thini wa chongo cha ithangu ya The Daily Nation ni BBI court drama. Inayi ithangu ni ya kana ya The Daily Nation. Maundu ama BBI ni tina wa High Court kana court munene kufikia na kwithe wa kanona abetie kwa sia kana maundu ma BBI on the process yo on then ufathukana na mio na yu tuona munene wa mio ulani bwana Kihara Kariuki athi kotini on behalf of serikali athi kuthacha appeal kotini wa appeal na ini tuoni yeyo athikiana kwitha maikata maibetanga na mai withdraw une cyo gitumi nona mamiandikite drama kwa ne maundu ara matana makweleka nondo vena makwani maingi mende no akwatu apile yulo akecha BBI nondo na IBC nayo ni aise kana chuma kene kuthache kwani vo veo meviengi kipathukanio nayo ithagite kwani kotini wa apile yulo akecha BBI ni twetela tuone nondo kikumia muthia na museze witwenda Mauvoo asukuru kuno kwethia ithangu ni ya kana ya The Daily Nation. Aya tutise The Standard nayo uthio wa ithangu ino kana chongo kinene ni surprises and upsets for big 3 in pause. We want to say big 3 manya ni maondo maoteti na ni President Uhuru Kenyatta munini wake William Ruto na Raila Odinga kiki konia unyuvani makana unyuvani manini ala methiwa matwa yiswa kwi muthenyani wa iyo ni kwithiwa ni ratitwa by elections isioni kivathukangano na Juja ilani Kiambu Kiambu na be ward ingine yitwa Ruri ward ni bethiwa na bobe wana jao na by election na yuvano maandikite bane surprises ya aumiano ana no atatu nondo wasisia isioni isu kila umwe na mundu wake vo na ripoti isu kwa withia ni page 4 na page 5 na ndisio kwa ukuvinike na utavini chao kithiwe chaendea page 4 maandikite ODM man takes early lead in closely fought Bonchari poll
kiweta cha Mbonjari ni kana olo kukitia na tikiti wa chama cha ODM ni bwana na ati anaona situ yake bana etwa Pevel Oimeke ni we onekia ende na kutongo sia lilikana si namba uma mausongo me namba uma kabisa kanelaita wa official results si namba uma ende ni waonekia ende na kutongo sia na kula ngili muanza ya na imwe na miongo na imwe na twesisia ngaliko ya juja nayo ni vethiwe bakusi wanduthi vala vethiwe kana ulwa utongo etie ngaliko ni isukufikia OU ni bwana etwa George Koimburi wa chama cha People's Empowerment Party kula maana nyanya na miongo 34 isu ni kufikia hiyo kuno twetelete tuone pesa kuthi ata yulu wa maunjuvani anomanini na ndiko ule kwa kula asia kiliombunge itala wa milene kabikeli kwenana na ripoti la imsoni IBC kwe iyo kuitukanika na maisi mongamisi nondo wa curfew masama curfew saa inya sia vikena kufika inde vetha na kenena muno andu ingi mena kwasi aje ti curfew vabe nanzia itesia kueleka nitaveke ndo kivithitwe curfew ndisa kwa exclude kana kama yote makaende yana uyawo yu kuyana na moyu masama curfew mate ya meyo nondo wasisia maisi ndisi osungwa ni polisi utuko muima kwa uwe kwa tuisecha okiende nenge isutilivoti la press statement la IBC yumisi kuituka Tuithi ilangu ni ya katano ya the Daily Nation ni tukuithia chombo change wela sinenge ya ndivyo DPT you get rule removal tuithi kana nini wa Musumbula ni William Ruto na afuasi make kana atei make ni majubilee na ni mana propose kana itina wa BBI kwithwa ye bona ya baluchwa ni mana propose ku impeach president kana kumumia Vilingi lakini nimeona nyane malele me asiama iko mumia nondo ni Musumbe wo na meenda chama chota Jubilee kimine ibinda yo ya miaka 10 pate bandu be madina kwa umusiye nguzanisio ripoti sema page ye dangu ni akatano ya the Daily Nation Mauvoo asumu makwata kwa uliku inondo chamani cha Jubilee ni vethi to nanguzanisio kwa ivinda ya sana yu itina wa koti kwamba kuungamia ngewa ino sia BBI ovanini ne banethi wananzeke kana amwe mate munini wa president mana sia ima umukwithia nyo president na vetha na ma president na nanga mangalo kweno nge handshake ni masia ni muthura Ruto so ni maundu ala maende na twisiwaka uthio ni wa ithangu ya the Standard nena gutebe Mauvoo ala manende mevo vena Mauvoo mevano mavata muno wage bill cripple county development kana maundu tamame sala ni maende na kuvalucha maundu mama ende ondini wa county report isi page 21 na ende tuelika ndini tuisia page 3 niwezi matuko 17 mwa katano kila Kenya muno marilika nani cha marilika na Stella kawathi nogezi ndimo sio kwa pina itwa kwa pina baba na kundimo sio kwa pina mdo rasta aya mwandike televoti yesu Stella had her time but he is all mine now says Freshly Mwamburi's wife 90 mundu nduko ula dogas nduko lano mukawa Freshly Mwamburi ula ni tawadhi uswa Stella kendo wakwa na kwandie seina ne waize you Freshly Mwamburi ni wage you Stella na vinda yake ende baadhi ndo baendie report yesu ni page 3 nini siku ya ndo mepata munaona report sia muthemba osu na twesonga na mbele lena tuithie dangu ni nyanya the Daily Nation ni tukwithia Mauvoo ma kana Uganda ni sainiye contract kana wiwana na China kwa 5 billion masa we waste GRO na mone makwenda yoyo na yendo ikwata nyasi ndo sikethia me yuno yumo Mombasa ikabitwa tumete Naivasha isu ni phase 2 kana ni phase 3 ya SGR ya Kenya ikaliyo kwata ni sehemu kalima Kampala Mauvoo asu amenda no media idangu ni anyanya ya the Daily Nation nondo maundu ma the boss ni kwa ile maundu ma ukui na utandithia nondo betha ba ili utandithia witha uyaila to page 11 kana dangu ya 11 the Standard now one Kenya alliances for principles craft political pact na indiva menene yulwa Mauvoo ma ngwatene yake uteti ya One Kenya Alliance kana oka ila etongo ni mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka
Mheshimiwa Musalia Mudavadi wa ANC, Mheshimiwa Moses Wetangula wa Ford Kenya, na ndio Mheshimiwa Gideon Moi ulani mwene kivila wa chama cha KANU. Yuku hiyo nimethiwa makomana na kukosa livoti kuma kwanza mananyu vite ya kufikia na kwithwa thinikia maundu ma kwikithia chama kana ngwatanio ino ni yalikanthini wa register political parties na ni atwika ngwatanio kimeo yu ngwatanio yo me anane kwatino likana NASA NASA ye muthemba no ye ngwatanio be ngwatanio na be chama ku ana ni maisi kana yu ni makwitha maisonga be imwe na mainena kwi iyo ni methiwe mavikia na kwitha o ingi maikulia kana maileana na utua court high court ala majaji atano mana ise vote ya BBI no vathuka na mio na dilikana aonde ni makwata ambao BBI na President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga katikati wa angi aingi kwa asini Mauvoo me page 11 wa menda moseba na twidi zangu ni yake ndani tukuona kana alimwalame na diploma nimena udasio kana mena kindu cha kutania itina kufika na kana nimekukwata promotions kana nimekwambata njo ivila nundu methi tumeka lilitwe muno maithi tumekwata okethia mundu kenda ni mwalimu mwalimu wa kawaida etho isoma na nikusomethia tu pandu wa twasi miaka nyanya amdatu monza atekonewa atekwambetwechio lakini yume nondu wa kutania itina wa chama cha kana ngwatani ya TSC kwa sekana ni kwendo imenenga promotions kana kumamba TV la mcho Mauvoo asuka wikondi kuno media dangu ni yake ndaya the Daily Nation. Yes, tikwatenza mesi ya kumandika alimu ya TSC ni kwitha kwa unenge twisia page 21 na ala Mauvoo ma county na utavia ni oluwa counties massive wage bills cripple development projects kana imwasi account mbingi sithi tozie ba mezalo mbinga ngena wesa ithi beza mbingi zielika ku maundoni ma mezala maundoni ma zindu zingi maendeleo wesa ithi ni motungwa na itina Mauvoo ni page 21 the standard na twathie dangu ni ya kumia the Daily Nation no kwithia Mauvoo mekwasia kana tiongo cha wo ya sia Lake Region ended the Indian Way kana ngalikosia yani kuye tionania wa COVID kana muino wa COVID mwithi twa wikalilete andu kuomiku kwa wingi ngalikoni sia Lake Region ila ni kina Bungoma, Busia, Omabei, Kakamega, Kisii, Kisumu, Migori, Nyamira, Siaya, Trans Nzoia, Kericho, Bomet na majority cases mbingi sindiro siuma kuta mwata yu ila sindiro sia Kisumu kubikia umundi ni Diana na ele Kericho ni miongo monza Busia ni 10 Nyamira ni 14 na wasia kumeasia Mauvoo ame tusabia kana ona urban center kana ku mataoni la manene misindela menene kwatwa kwa wobusu ni kuendete ndila kinyani maende na kwambatiwa aya Lena twiminukira nondo amasa katuni kiazia katuni kama akatemeka nondo katuni ndienda we leo tutavia ndo kwazi katuni ketu yai ni senate tusolele tos katuni ndo katemete kawembe mwana nene magavana kiona ni kawembe ndo keutila magavana ni masenate ndo magavana twinonie munge wetu tunundo miwe na yini abdi wajia na ya waiguru ya bikiebo ende newa mayasia kwana nala maleana na kiuma sia sanitize ni wa sanitize iwe waiguru wenda bikia na kwitha aibeto lakini nenge katuni kawi ndio na katilete ndata lakini nondo amasa ai tuivike pa umuthia na nenge mathanguni maikaende ya muthenyani wa uni mukethano Une mugetha na Veronica Siombua na inde mwendo museisia nyenito Erastus Kithugunzo mo ninzio ketheti mituki nina mweni witu nthini wa kilungu cha amuka vala tuonene ya maendeleo na uteti ni thana ke Bwana Francis Wambua na ulani muteti kuma va makutano kauntini ya Masaku na kwani tawalena mwende wa mutinda twithia ne muthinani wa nina nena ke Veronica Siombua kana mwitu wawili ndino kunikili wa mathango tinda nesa inu ni Mutongoi TV. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Si unaangalia nyuma niko pa Park.
Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urupa tuma SMS waandikite skiza yatiwe ni namba 5 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Nikwacho kiriri yote akulikisio musiaisia wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni. Kila kikukia kila wakana kuma saa 12 dakika 40 cia Mauvoo. Party. Chips ni size. Chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku. Ni nama mbie ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo muselo uni. So anuma Mombasa ukwaju ngwaso wenda udibaya mbuchari usakwena masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 dakika 40 cia Mauvoo kila wakana Kilungu ni Mbisuni. Mauvoo Mbisuni. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha Kilungu kitema ila chambathi cia Benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza nikuichajiza ndio maana msina pupa ya maisha kweli Vai mundu wema akethe bathei Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sebanga okethia ni tajetha yimbololo kindu cha mutembo mbwana yo ni yaikie ku atatene uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baadhi ilia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kwezo yome no wa mbemba anenzo amedaresiana kwezo mbemba mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako wow nano umewada nondo nona we mwimi na ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio
lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Inu ni Mutongo TV. Wikwatiwa kwa kana mwendo musesia wa mukanesa kenda ni ndi watonyelela ndini wa mitambo ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nina udhocha kilunguni kiucha amuka umundi tunenea uteti na maendeleo ndini waisio situ kivathukanganyo ilio ni kivathukanganyo cia ukamba kanele mbetani itu ya ukamba nena na itu kwithana mitandaoni itu ya mikumukanile vala ndini wa Facebook ni Mutongo TV enda ulike na ifikia na kutufollow kana kutwatia wa mutandaoni usu wa Facebook na wishare ndo tu live ndini wa Facebook na YouTube nayo ni Mutongo TV official enda usubscribe vekendo ketha avuka tune ka kusubscribe enda ukatine nikenda isethia kindu chonde tu kwikava ndini wa studio ni wa kikwata Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na indi ndini wa alame vata muno na utumani mukuvi ni ile 3-915-23915 na namba isungu ya va endevi wetuma utumani waku utiotilwa mbesa ona seva kou ndini wa kilungu cha umundi ketha wina ikulio kwa mweni ula twinake nondu no mumanya oyu ndatika mbotho siokete kana sekondi mbotho siokete nena na itu kwizila namba ni sio tumani mukuvi ile 3-915 kana uvikia na ku tweet ndini wa Mutongo TV KE Mutongo TV KE kana @erastus kithuku @erastus kithuku watuma tweet yaku ningwitha ndisoma na mweni witu no kusungea kuwe twitambani imwe ndini wa kilungu tumanye maundu maingi ma Utongo tumanye maundu ma maendeleo. Karibuni sana kona sionthe ila mwe akamba na kuni no thocha ndini wa mitambo kiokoni cha umundi. Asante. Mwanyani waku kethia museisia mutavye niwe na umetava na wikata ni mukethia nyonthe kiokoni cha umundi mwivala mwi ndini wa ilembetani ya ukamba na kwa masietwa nisikie ta Francis Wambua Kavyo nisiaiwe kauntini ya Masako ngaya wapo na kwao yune mwikali wa kisio kita wa Chumbi kilaki kinani Mathatani ward sub county ya Mavoko. Na matavia yu wa no wete ward byandu mokulia mwana ozinwe msia ward esu niwe uwe ndi MCA wa ward yesu kinani Mathatani thina MCA ula wikalile eta wa Honorable Mark Mwendo niwe MCA witu kwa evinda ye nye ni mostly ndonya kwasia ni mwikali waku na pia nethitu engeyusisha na maundu ma kuhamasisha the community thini wa maundu ala tu interactia na on daily basis ketha no maundu ma maendeleo kethia ni tutonya kunya wasia tukasia baba tukathiu ni kukanesa na pia kethia no tuku involve na maundu generally ala ma affect ya kisio ni kana withie ni kwetha na cheni thini wa kisio kito na ndi kwenda ni wanga hii 2022 wena wendi ngai atupicha mwaka usu twendete ulani 2022 na ni mwaka very critical kwa nthi ya Kenya kwitha ni vinda ingi tuketha tuisa kwa na kusisya mwatongo yela twanyuvite ivinda yewwetina mane kiata so ngai atupicha ngetha ngimantha kivila cha kinani Mathatani ward ngai atupicha haya naende mwanda musese ni wakati ni wamba kumomanya eta Francis Wambua na watapia neza inshallah mwaka usuokite mwini wa nyanya aketha yete kivila cha MCA wodeni ya Mathatani kana kinani Mathatani yiva kauntini ya Masako ketha wene kule kwake
yukonya maundu ma maendeleo muno muno kalima masako ona kamba onthe no wethe yenda kumanya kindu cha maendeleo no vikena kutuma utumani wako kwesela ile itatu kenda imwe 5 23915 Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ni @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku 90 ndeni wa Instagram nayo ni Mutongoi_TV. Tuyambia bwana Wambua ekatwambia oba maendeleo ni nondo asia ni mwitha mwezizi wa maundu ma maendeleo ndo maendeye yuwe taku va yawe mwekali wavu ni wava ukeane abau withitwo yo notongo ila withitwo vo kwa oyuyu maundu ma maendeleo utonyo manene hata wardini ino ya Kinani Mathatani. Kwa woni wakwa ta mwene nthi na mwikali wa Kinani Mathatani, I think kindu kilando nyoweta kuma 2017 evinda ila twaminia kusakwana mutongo yula ene nthi maminia kusakwola nini na mino kwa eta wa Honorable Mark Mwendo no thukumite na ni kwatia jila weta sia ene nthi kula pe maundu alawe mwene wa wetie amea mwabikia kunza kwa nika ABCD na pe maundu ala wikite na nundu bado pe ipinda yitialite lakini ne kupe but kuma 2017 mpaka 2022 wasisia nthini wa maundu ma kusemba no tumite ni marathon na mala maingi asembia ala withite me season ambi ya ombola na maybe ayoko minatikia ila force ukethia ni waonda na matokeo masio so ni wekwatio witu kana mheshimiwa maundu ala watwathie wabati alite binda yuya sanu kutonya ku sprinti na yanisia na oka athelelwe ila ya mutu ita gas ay mwe kumina na speed ila ya elite then taene nthi mwaka ukite ola vika tukeka landi na tuike analysis tumwe mheshimiwa bawa tuite kona nona na mbikia yabau unavikie kwikona na ndune ikona then evinda yitukenda tutono judge na tuimwe either bani watu kengie kana banu na twathie na weanisia undu watu athite so but in terms of kwekasa no wekasite yake kwa maundu wathio kisioni utonyo tata nikenda wezaidi ya mwene ndi wa kisio cause maundu ma kiu previously I think ni initiative they push it ni through the county government cause kenda no lilikana governor la witu Dr. Alfred Mutua ayosa kipila ni wathania kana ni ndoto yake kila musi masako winde wina kimo so through initiative obisi wa the current MCA ola twinake then wa makutano already in terms of water supply pyo ndobo ikadha sienzetwe na sika convertiwa sikekewa solar nikana with the efficiency in terms of cost ya kupambu kila kiwu na kusupply ya mwene ndini yathi but utethia bado pyo isio imwe withia ni sio nyamani kiwu na ngiunenge a good example pe kisio kita wacha Kalimakathi kyo buwa umachumbi obukitwanie na soko pe bandu bala mataba kiwu na endopo Yesu elayu ila ingesiteke wa sola Yesu ne yawadile zipambia wana stima na pabika bandu ya twike kanaye na bill so tuineneo mundine ya kwamie itangi yebo ndopo yebo yina machine but Kalimaki sio kiuma ikwata kiuni kwenda yina bill etao sakwevo na so, nula wele kwiva thiosu ibol sionde sinda sianda obisi wa MCA nondo newe metho MCA no lo sisi ya maundu aso no lo tonyo wako sisi yake vya peke huo
cause woka busokoni wathike nani pandu kukwonde mpaka vandu veta wa kwambo kumekuo na sikiwe ke kuma nesa na kina sora lakini yu keke tuisi kitumine chao cha vingi we na kiute ati ene ndi mautamana nikitesa wa so ene ndi ni makitho wa kibu so we kwati witu nikana andu ala mayetu kenda ninza mayetu esisi maundu makibu kiu then kila mwai wathela expense ila sienda sin card nikana mwene ndi aende kwinda na kiu chaile kwinda kitivi wa nundu mbesa sivo so you ila twapika vandu twitonyo kwata kiu ni kwitha pe bill ya stima ya accumulated then tutia wana makulio maingi tukakulia cho ila kiu cha thoewa mwenene imbesa siendava cause ve maundu maingi sitonyo tumika kwika but kila kindu cha muhimu na kila cha ilo nengo ila priority ni kwamba ku make sure kila cha thoewa twambe kuiva sindu ile sitonyo kuindafia na chao na kiu kangu kulie kindu kitwa public participation na atongo ingi ni mailite kukonia kana atongo ni mailo konia mwene ndi yulu asindu ila mwene ndi kwenda wetwa imwikali wavo na mutongo wavo mutongo yonyu nwetha aimokonia ta inyuta ene ndi akamukulia imwenda timu iki kinoi kana yaka kuthia akaya kambi yo kindu kila kuona we kine chailite kutelia mwene ndi thing kiuni kika kwa ivinda neuka na kwithukianisya na enendi lakini the general feeling via ground ni kana mwene ndewe wasia wake utekweweka kutonya semu wasia mwene ndi we nambo fikia mutongo nyasa we nambo no bika lakini la response ya kusisia ni maundu mevala mekwia na meo need kwekwa pauno bodo tonya kwa sia bethitwe na weku cause obisi wa MCA one of its function ni la representation ya mwenendi nicho kitumio tumitwa bayu so ila woka wethia cause kiu kinatilweyo na kinatilwa last week na te mwaka muthenu so ilandu wethia cause ni distance kiu kila kibaya sokoni wa chumbi kuma vau pe andu matwite na pwithio opyo so mundu ndesa kuma kwa kwite mutungi oke sokoni kutapa kiwu withia pe na umu na uito na apart from onala moka utapa pe misi kadhaa ya kusitie kiwu na maka inka costi na maka connect misio na ni maiva bill pati umwe as we talk we na bill ya kiwu so wethia mundu usu ni wenda inconvenienced na kenda no kindu chake wa mwite ni kia kiwu kiki ni kana withia ketha no wemi ila kwa makuwe na banda tusukuma twakwa bau utithia ni menda main convenience so kila tukuli ni okay tunenani cause bill ile tumite kiwu kivingwa I think ni less than 300,000 na ila kuoka kwa thenge ya kukuna kura niwo uka ukethia kila kiwu choka cha bingu so utithia tuikulia makulio kinda kibingitwe intentionally ni kana twa thenge ya binda yote tuko bingwa metho nacho kana ni thina wewe kiuno cheki kiengi 2017 wenda wasene cheki ki kiuka kikatilika kwa thengea kanela pe agenda kwenda pushiwa kiu kiuko na chasioka ekangu kule ni wasia okay mkalende wenda kwase kana inyo tatongwe makisio ta umwe withi to push maondo kana wisikuma maondo mama endeo mwenye thwa mosete evuso yako kwenda kukomana na munene mutongo yola wevo mheshimiwa wala wevo ola kaleke vila mukakomana nake mukeyange wino sia maondo ama maendeo mwamukulia makulio ni mwethi wa mwena ilaita wa kukomana kana kuikalandi mukanene ya maondo ama maendeo make sio mwenake undu usu ni wekikite na
kila binda ya kulwa wathola winda abonekana nikioshughulikiwa na mwene nthi nukwinda nachao na kiu kitotilika. So ikulio jila twithitwe twikulia niki ndovo ile ingi sitiki wa sola isu yatiwe. Cause I think ni program ya ibo nundu watembea kundu kungi yata mwala most of the ball ila si ibo si under the county government as we talk mbingi si na sola. Na wenenia niwa wenenia muno kiwu wenda kwasekana maundu aswangi on the kisione cha kinani mathatani mesawa andu masi akiwu ni thayo na ni one of the basic ila mundu nidia na niyo issue yendhetwe ebinyeye kali muno but you woka wasisia maundu angi ta malelu matina mbobikia bala mailite malelu ma county na ona ala mashughulikia wani national government tuyambe yangu iye obisi wa MCA kindu kila waile kwika ni nyamu yita wa representation nake akakindu kita wa legislation na oversight izu nizyo sindu itatu cia bata mundu lo nyubetwe ta member of county assembly waile kwinda ati make sure kisio kilosa kwetwe awakilishe sindu isu si itatu ni sikwikika na ta we mwene ndi wabota we mutongo yavo we ugwa mutongo la wevo ta ukunete maundu asu atatu ondo violate tuyambea ni kuiya kana I think no bete ya skulu na especially skulu ya secondary wethia mutiani wa mbiwa pe masomo wethia mena mathangu atatu paper 1 paper 2 paper 1 paper 2 ikathi paper 3 chemistry na wayotonya kunengwe grade ukewa Erastus kenda ni somo ya chemistry ukwatie kana mbi etina wakwika mathangu acio onthe na kumina na makavitiwa na no uo tongo iwili kuma 2017 ni mutiani withitwa ajika so kwa oyu twibika mwaka ukite lo kenda mina paper 3 epindane yu ni uo tukokila twasie twendo sisia mumathangu ame atatu no neki ondu bailite na twamino maka twimunenge grade so oyu no twambisie kwasia ndekite kina no their judgment itu ni premature cause odondo nguye bado mutongo yula twinake ene vinda aya ya kwiko maundu aloti alitie kanwala wikite na ke kondo patailite endi mwendo mosese ni wakilungu cha muka ni maundu mama endeyo na uteti twina ke Francis Wambua na ula watu walisikana na miama kuchikivila cha MCA wardini ya Kinani Mathatani ni va countini ya Masako sub countini ya Mauvoo na twende na unenania kedwa wene kule kwa kitondo ngona makulu ni maende no lika ndini wa namba yito tumani mukuvea ili itatu kenda 15 ili itatu kenda 15 ende na kutuma nondo makulu menyu on then ngwitha ndima soma ma Facebook mwikolo ni Mutongo TV alana mama Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku enda vau uvikia na kutwate ya mtandao ni wa Twitter na makulu menyu on the ngwitha ndima soma o twende nisio kwa kumundu we Wambua wasisia kumela wa manye maundu ma Tongo hii na wali kwa Tongo hii nginya wese kwitha wina meama kwitikivila kwa woni waku nicho kisele asia maendeleo kwa mwenendi kindu kila kituma maendeleo matavikia mwene ndondo paile kindu chambe ni kwinda patene la connection kati wolo tongoesie na ndo alo tongoesie pe kindu uwetie cha kuka paya pe mwene nthi na kunenania nake na kumanya we wendi wone mo ni maundu meba mababinye so isione mbinge kindu chune kitha kikosekanite ukethia kenda ni Francis Wambua wasakwa ni ene nthi ambothia akethika na babu tukite kumelo ndi sioka na itumbinge muno ngambisia kwibubwania
tape maundu ngwenda kwika na mbesa. Then kindu kila cha keli ni andu ni ila ignorance. Wesa kwithia mwene nthi ndanamanya aki yake we ni chao wele kwitha nacho. No tithia no lawia ona kindu kiendete nai ndekwenda weta. Na pia ithwe nthi pia no tuchangia nundu withia kenda Erastus ni wotongoesya na ila nakomana nake veo kindu ni saa kwake. Ila weka kindu kitailite withia la moral authority ya kwisomwa mutongo ipa wathi nai wintha wa miluse. So ila mwene nthi ukuka amanye apart from kunengwe ela 50 yana kana kunengwe goodies na tongoi. There is the bigger picture. Ila ni maendeleo, ala ni right yake waele inda ikwata. So bado twivasa na nicho andu menda mabundiwe na mamanye jo ila nasakwa mutongoi level yoyote ile ni maundu meva waele kwika na ni meva ni haki ya mwene nthi kikatiba. Na pia saimona no withia atongo ya mwetu sakwa ndenola ndenela information ya kumanya weta mutongoi ni chao kana ni avenue siva waele kupasiu ukethia maendeleo ala waele kwete kwa mwene nthi ni mavika. So on both side ala matongo eswe na hatongoi twi need kwenda twinela public knowledge tukamanya yoketha nundu muna na ile kwatia nziaje ivanika nanga make sure undu ni wavikia ene nthi makwa na matetheka. So disconnect yethitwe vau andu kwitha matesi kikatiba akione yiva na mwene nthi ucio utesi nundu chama umbe ye wikwatia ni sile skulu yini ne sile na kuni kwatia ni wesile na ni sine wesile kwi mwene nthi wivaya utelea wa maundu tano wani ni sino kuelewa pe mwene nthi wisi kiucha mbesa waka wa mwenenge silingi 50 nwisi wende na sukali no athi atha wa sukali na akaukunia kula mwene nthi wa thembosu utonya mutaviata you category yesu ya andu asu withite we akwata silingi 50 na watu tungetina kila ndonyo meanikana ila wosela 50 na wetikila kuthosya aki yaku ta mwene nthi ya kukwata good representation ni na kuthukumwa nesa withi wandu itungetina kiata ni kwitha nina unenge 50 umunthi wathi wa sukali ilhali pe opportunity ya kuempower ukethia notonya kwimanthio na silingi 300 eka 50 nongo nenge. So you need to bingwe metho na tusisisya na mbesa sikalea kwetu nundu andu asuma kwete mayithela nevo lakini ndongianga imopea nundu ketha ni withitwo witembeana no sisya maundu ni maendee kupinduka nevo. Twina a new generation jisi nuka wa manenge mbesa but matuku andu emekwikala nthi makasisya kentha ni Erastus apart from kwitha ni watu nenge 50 bob we atonya kuofa chao in terms ya kuresolve mathina ala twinamo. So ni mwene nthi okile nundu kadi yesu ya kura methia wanayo ikwite otonyi munene muno na vinya otonya kwaliula maundu undu mailivaya ground na methia wanebuso ya kwiku kila miaka 5. So tukulia mwene nthi ni mamuke na kile vinda metha na chance kiucha kwika that big decision make decision ila siailite ni kana miaka 5 ukethia ni tuikutinda tukayite penya muyinda kuya South West Africa yitwa kiwuni lakini yuma kwota sua no sanyo wayo nwisi kwa mbisi olobotese mbaje like kiwuni jikawe we jikakolelwe. So mala maingi ta akuni makura to behavior ate samoyu
kwa thaka sula baini tukaumaluka nela maloboto mambe cio tulobotela pandu bao mantha bandu twibithe bate bathithu twigitobota kila kiwu in the name of tusembete twibithe mbwe so pe bata watu amuke na tuisalucha aya na usisia wi mundu wa mwika titona ambo betu cha miaka ila amwika maclassify waka na metha amekitu miaka 35 kuthe sino mundu wa mwika na mundu wa mwika we saithi ya twaviko evindani oteti niwe watumika nai yone kata kukwangelekanio Francis no mwana ke wina mundu masio mwana ke musomu mwana ke na sindu zio cia maendeleo indive mundu ngiwe vaya ala tumeta ma big fish mundu ona ilovia siake wa imandi otene ayuka kunembesa higuya wewe kwata milioni ukilia we enda ba ungathi enda ulu enduthi enda wikata amwikangi manengo ya manata no manaeli na mwika no makimanga na mavia kwetha ni thoko no mundu wa mwika na mundu wa mwika wa muthembosu tawe mutongo yi na togwe ndolika utongo yi tokwa ndaite kibila utonyo mutabiata kwa ndu mamwike enzangu kindu kila ndonyo maelesia ni kana age notwe between twase kuma miaka 20 mpaka miaka 40 they are not the most productive age ya mundu niyo tonya kwiyaka kanoke ukeya nangia maisha na otondo nini nawe tapa umbene mbesa cia kunengwe si tutonye bya ku achieve maundu ala tuba ngayo tuyete kwika kila tu need ni good leadership twike bayo nebinda nebitete la tuneya waka na nithwa atongwe imauni one ula wethitwe wiwetwa nubikie na mala maingi andu mamwikala withia okila na oka nengwe mbesa aikoma ayasia enekania kibila yuka imwe atwikunia rastas nundu watu slingi tulonengiwe most of the time wa nyamwe kwatagwa na kila yesa so ketha kielelo chaku kila inayikumantha mbesa wasinengwe ndwili ya ku step down but mundu la wina focus lazima weka semba kobike mutia we semba na alama nenga we manata no cause already ne kendo nende kwa experience paya ground tutate tonga na pyu we ola mundu wa muika twinake ni wokila but bado vya mo already othiaka nengo na kama na tano silingi mana eli nikanoke kwasia kavyo ni muthuku ndatonya so bado siendo isu sievo but it take ando mamwika mo ene kusalucha na mayasia evinda ya kutumika na ene vikete mweso na ndiye kwasia mangu ate kwoko ni kwithati ni mundu wa mwika nenda twika lendi to reason together tukulania yo twausukuma wathika baya ni maundu mau utonyo tutethia ukethia condition itu ne na kuno ko rozongea ne maundu mau utonyo tutethia mwenendi to wasukuma wathika bwe kane some mautumani ma enende nondu mwenendi ni wende na kunena na kwa wenena na itu kwisela ile 395 ile 395 Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kithuku na ndiye kana ambo soma mautumani ile 3 Mutongo TV ziko adriva ndavisi muteti osu asume ivela ni manena otake lakini makwata ivela mayolwa ungena yake asia Erastus kwa ikango tavye kendo umanye siasa ni siasa siendo ila ana siasa maweta makwete kivela ke kanisio meka with ya ko ni maisha London lakini wapi nito aka selfie ka taxi kitu town ni wate no iduke siosu yachake kama ondwala ana masiasa mato bazia maiti vela kanio meka maondo medha maile London aya na kono asia show iko sawa ni mwambi kutoka Cholo
Okay, ni muvia muno onge nake asia. Kwanza ni shukrani kwani swali langu ni mulisema kila nyumba itakuwa na shower na hadi wa leo hatujawahi experience the speech spoken. Ni kwatie kule no ni direct kwa Governor Alfred Mutua na ofisi wake nondo wendwike Finland. Ni kwatie kanabe mundu wathie shower ya county but no tuje nene yao baini. Aha, kwa nene ukiwa kwa nini? Issue yesu ni kweli. Governor witu Dr. Alfred Mutua ni wathanie kiu. But shuta mwene nthi kindu kila twaelo manya cause ni kuye nthi ukite county ya Masako na kalibu kila ward nukwithia bena ndopoi sia nini baile sio pambiwa ni sola kiwu kite kaabate mundu aisovinga na isu ni a big step county ya mbite kwika na no mende mathiwe kila mundu no kila musio kenda we shower so wa mina kwete we kiwu wethia ni matambia kumikuma kwako ta mwene nthi ni waile kwose tambia cause kwako na kwa ndia ikiwa lakini ndobo yebau so itambia yu ya kosa ni kana withia ni yetika shawani cause county ya Masako je misibiana rastas so practically ni feasible kethia county ni yathi kila musie yeke ya mundu kiu lakini ya wathausi ni waumiswe tigo waipo na iki wocha mina kuthengeswa bau ona itu ni twina role ya ku play cha mina kubika na ni kwatia no isu cia account kukusia kiu na facilitation fee tindaye mbesa mbingi aya ni kwate kiune cha eleka ekani some Facebook nayo pe mundu evano okwitwa Sebu Mucheza ndani watching from Chumbi kiongozi wetu timu Kavyu ni kwati uzuni wa ngale kwa isu sia kisio chagu na yini ndi babe mundu nge okuende na kwelo la kuma ngale ko sia Lamu East asa watching from Mbwa Jumwali Lamu East ni Josephat Muthoka isuni ngale kwa Facebook Motongo TV na ndi endea na kutuma matumani mako Motongo TV isuni Facebook @Motongo TV ke @Erastus kethuku isuni Twitter na ndi namba matumani mukuve nako yani ile itatu kenda 15 ili 3 kenda 15 na matumani menyu ningwitha ndi masoma twende na ndi nshoka kwa ku Mondoi Francis wesa ithia mono andu mamoika ni makukona kithoi mayase matungu latu anyuvie bayondo weka wodo anyuvie bayondo weka mundu wa muika atethia asia hata kana atonya kutethia asia hata kwete maendeo kisioni one andu mamoika I think almost 80% ya mone methitwe ne buso ya kuthi school na nimesi maundu na kindu kila ni thitwe ngikulia not necessarily andu mamuika meoka ni andu onthe before tu kiletwa asie mutongo ya rastas ula twasa kuyendekite 1 2 3 yo contribution yitu andu mamuika ni meo so twaile kwenda twi directly involved tukachangia kwete otongo yula tukwenda nundu twamina kusakwa mundu tuyailo mulecha tukasia usu athieke ondu kwenda tandu mamuika bebata wako seek audience na atitio ndhe ala tusakwite kuma national government baka county na ona ai makuka mena right ya kwenda na forums moene maka highlight maundu ala mekwenda mekwe na mainenga ni ona suggestions maka asia undona tuonoke kuona as a county as a ward tutonya kuthinesa other than whether to add value other than kwikala baya tuyasia mundu twasakuye ndekindu tutethasia na kindu kingi kilango endo thuthi andu mamoika also twin the equipped wakwate buso utonya ku add knowledge thiusome cause ilo opportunity siesa kuka si vitwa nacio na ala me ready so nundu
twase for example getha ni county na ni kwenda andu ma kuthukuma wia fulani pe requirement ila sinda asinenganitwe iyo ndeka so ketha ndwi nacio no betwa lakini ula tayari na ni webangite ena chance cha kukwata ile opportunity so tandu mamuika ve bata tukenda twibangite na kindu chuo ni thitwe ngielesia andu mamuika makinani mathatani okay na ngamaelesia owetele opportunity yese kuka sisi kindu kitonyo kunenge advantage kitonyo kumeli okethia ni weneke ukethia ona mundu aendete ni wisi kenda ni kinani vaya nini sibe mundu wita we rastas na ena qualification siane ondo na ukamunenge responsibility na ni weka ondo violate so tandu mamuika we need kwenda twila responsible nela wa trust wa weke kindu yes wiki kondo violate cause idwe ene nithwe twese to tumatobothwa ukethia atongwa imeasia andu mamuika ni bathi ni kwitha ila wa test wa nengwe kindu mbikie wia muna mundu okaka ukuna na moko malelu so ilengi ayenda akamanda yu alandu twakasiana atumia nundu wa experience ila winayo nondo okuna wia so ni binda ne yokie ithwe ene to prove that we can be trusted na nitonya kwika maundu ndo violate aya tukwanengea vanini yutuke bakwa kunondo watu ya inshallah mwaka usu twendete ukethwa yitekebela cha MCA na otondo musesi omwase abanokana ateti muyeti vila munenga naye mawatho maingi mwanenga na mawatho maingi weta bwana Francis Wambua nicho kwenda gika mwenende wa Kinani Mathatani ward etha nukonenga kula yake utwike MCA wake ndanamba kusungia kulyo yu yakwe nenda in terms of ya kwathana thingu ukatembea Kinanie na Mathatani no inena na mwene nthi ithe twetete another angle ya politics siasa sia kwathano ni bitetwe ni binda no win the other ila resources sia kweka but in terms of community participation na kumanyithia mwene nthi ona ndota namba kusakwa twahelo kulia we in terms of community participation ethitwe ndekata na so far the initiative ila twikite in place ona bado ndaiso kwata kila kipila nina few friends makwa unena ana mo ukamea choki sioni chako no niebe na mwanya kana wehe fulani ni mutonyo ni support ukethia mundu wa muika nitwamukithia na gospel ila twithite tuimatabia cause bado vela tendency ya mundu egwa nukwenda kivila akona mbesa so twendeye kubeta that notion ya mundu akuona helo kwitia silingi yana so kindu kila nithitwe kwika nithitwe ndima persuade mema nisie kwima nthi athila yana pando ba mambona makasia kavyu tutie kindu so far peandu mamuika mabika 30 alatu matethe siokethia ni makwata mawia different na nimekuwa decent income na andu mamuika alatu ithite tutargetiete cause maundu ma kutumia ndawa cia kulevya ni kindu kithitwe kitito affect andu mamuika muno so na tuima laumu kitumi kila withia aingi maitumia ila ndawa ni kwitha mundu usu amuka kuma kwacha ndena kindu we engaged so ejo mesia muthenya wa mbee wa keli wa katatu wa kanewe stress ni kumina ekanithi ni manthe an alternative ya kumetuliza so twithito twitata kumaunya bayo na out of the 30 ikumi nuto nyothio ona kisio kiusaniwa nundu mundu anesikia wewe yake kunywa kwikala AI 24/7 but oyu ni nundu mena bandu ekwamuke busy ni maikete kwikata kutumia ndawa isu amwe itu
nenethi tuna challenge ukethia kile binda skulu sibingwa nduko sandwa mavike 10 mokite mekwasia school fees mainaguo so na sisia ne undu wiva amwaitu tutonyo matethi ukethia onamo ni matonyo generate their income so twambisia program ya kila kikundi cha amwaitu so far ikundi kathatu sinengete nguku ukethia kila mwaitu ula ni member wa kikundi kiu ena nguku ivika 5 na asisu biasia asiana mwaka withela no tonya kwitha na nguku sivika jana nguku isuata ni mbesa so tuende ku introduce ila culture ya mundu kumanya kwitegemea ukethia ndao kusisia nundu mabinda maingi ona withia atongo imateo deliver vina withia wa no mwenenthi nundu kile binda akuona endha ye expect Erastus ni mutongo no hatutiye kindu so unless to mine culture yesu ukethia nundu kove bandu bangi usoba cia mbesa kenda ni MCA mbesa ila wiba weni niona si mwanetie so ila ondu mende ya kwenda maye balawe mbesa ilo nenge togethia no cio ciotumika na mende yo kujajila yana menda maijajila yana at a cost ya balabala wesa utemwa na maina asia ka balabala itu mwezimiwa ndatema no momesa kwasiu lakini imbesa sio la balabala no mocha manai so pe bata wa kwamba kuma empower cause any leader lot ongo esi community empowered lazima with that burden cause kile binda wakwe wakana school akoka kwa mheshimiwa lakini wa mwempower enda nguku yale cha matumbe kana yana nzambe 10 kana kakoa nukuta akatunga school ate ukunia mheshimiwa menda empowered ila menda na siathi before na meso bika kwaku meso kama emewa nundu kilo mwena kaindo makaetaye bamwe makakuna maundu amwe so that angle ya kuempower kila mundu already ni tuende kuempower kila mundu with in terms of economically kinanie mathata ni kila mundu no tonya kwiyo yacho liwa kila muthenya na akeka maundu ala mailite kila kingi medikila kutongwa iwe ni kapyu we no tembete na ni kwatie wendete ilobi ni wisila akisio chumbi mpaka kinani ni nthinzio lakini onje Mombasa Road wona Daystar mpaka mwiso so bado be room ni tutonya banda miti tukasobia environment yitu mawithio loko makaila so ndio meakana ati manza kwatu kahabanda already ni tuende kweka kiu kuni mubandite miti tubandite ukathi police post yeta wa kiasa ila ye ba chumbi etubandite miti over 300 na mwaka withela miti sio kethiona ndona bau woko bisine wa chief kinanie ina manengie miti manana na mama banda na ni maende ya kusubia woka maskulu na moyo twende yo manda miti twike so ndio meate manza kwa tukeka wanotu kenda ni mekwitikila na kusakwa Francis Wambua kabyo ethe niwe mutongo iwo unyubani ula ukite maundu alo ready tuende twikito matwatu another to the next level kenda ni maundu ma kisomo personally na tukoin twako tula tuini nina tu kele tukakweka ini bado kaina mbeo ya muno so ka portion kala katialasia niko ni the 20 ku support wethi akana kakwamite kata iso this school nundu akwa fees ukama kuna njeki na twithite twithio kana kunena na maskulu kenda be mwana school na ndena utonyula wa kusoma muika mulunje nuke musi kozila wa mulunja ndo mutethia wa mone stress ingije cause nyemwene ama an example high school ndisoma sima kwamba yai no tonyi wako iba fees but school ela nasomea wethia alimu ni monela potential so mani support
na namina oyue ngutethyange so alimu pia apart from nineze school kuisomeka kute mate kuiba fees but also nundu nitwese uchumi ondo wile ma support asiai with onenda musia yakwa atokala kaini maike ciana sisome so ketha makanza kwa ta mutongo iwo one maundu ma environment tukaendea kuimprove cause mubangola twinaguo ni by mwaka wa 2023 kinanie mathadani twende tubandite mitengiliana kisomo na bita undo you with their resources ila siakwa ni limited we need kwete community bamwe tusolve education trust fund ya kinanie mathatani separate na mbesa ila sioka account with andu ala monete pata wa kisomo na maundu ala kimekite ni matonya kuka maka contribute into that kit asiana ila mbui sina utonyi wa kuendea na kisomo ukethia ula wabinyewa muno nitonya kosa kau tukamwongelela kaini ayongelelo basari ukethia kana nikasoma batena Particularly ambako atewa nini bwana Kavinondo makule bane maingi na mautumanini maingi na masaatu inaendatika sienyi banyanyo setetu amina uno etwa Joseph Kimu Munyao inoni Facebook kusoma Mutongo TV following kutoka Chumbi hiyo bohol kama kiongozi utatusaidiaje mheshimiwa huo tono mateja hata na ndweke bilani okwame tuge ndisongea kulo ya Joseph Kime ni one of andu mamu ikala methitwe in the forefront kusukuma maundu ma maendeleo nthini wa area ya Chumbi na ndiambia ni kutabisie nitwateie na twethia kitumi kila kiu kiu cha bingiwe nundu wa bili yibo na twaendea kukulia na no twaendea kusukuma to make sure kenda mutongo yula wibwa katwithukisya na kuiwa kiyo kitu akitungie wenda undu wa bata na kiu nicho twendee kwika ku ila twa point out ni nzia ya kulilikania alame utongo ine kana bethi na wibandu bana na waile no shughulikiwa Michael Wambua yasya Francis Wambua is a visionary and a man of integrity. He will definitely make a good leader for the people of Mathatani ward. Na Kem Bansi Jack yasya watching from Ruiru, viongozi wafanye kazi waache mchezo na kebe ongeba no ngaliko ya Facebook ya Mutongo TV eta wa Gerard Tush Chumbi ni collect Mutongo witu wasya witu nendo sisi ngaliko sia SMS kana utumani mukuve ile 3 kenda 1 ile 3 kenda 1 nevongoye otoma Marian nzioka kuma Chumbi Mr Francis no thokomite ku muno na ndeke vilani ni Mutongo wa meko and we should give this kind of people a chance to lead usino wako nifahamu kana no thokomite ngaliko nisu kiwo kivo vakuve but problem ni kicha sola kivo ila kwesua na tike na kitika au na kitika amana niki county maisie makayete etangi iko wapi referent nzinga Kalama ni kwateke ujage bu katekosi ya Kalama necho okunenea na ke ongea siati. Good morning. Francis Wambua has what development agenda in form of legislation or has what development agenda in form of legislation for the residents of Kenanie Agnes Kamau Kenanie Market na ndi nikendoso ngie mondwe Agnes akanzo mautomani ungi vado asia Mutongo FM ene Mutongo TV Mutongo FM osu ona teledio lakini ledio no tonyo idha ukitewe atanga twala mawaye tozianda maitwasia yemakana okay ni kwate ikuli yaku ni ya kilungu cha uwiti na kilungu cha uwiti wete wa enyewe Faith Mackenzie wa Mutonga ni kwatia no kwitha yose kuli yesu ya kuna wiviki na kusongwa nenda kitali ola methi ya wa nake sungi ya kuli yesu wa kula bano ni mondwe Agnes Kamawe ya kana wina development agenda yiba maundu meo kuna legislation in terms of development agenda otondu nini namina kuweta ngisongie kulio yake one ni kana tupikie
kuende we need a good environment na withio loko maile kwenda mailu so kielelo chuto ambesie na initiative isu to ambesie ya ku make sure ward yitu ne ya go green one in terms of climate in the enzio na mbua yetu kuna achenga wona withio loko mambe ya kubinduka in terms of economy tuenda ku empower and maitu through initiative nikana withia kila umwe empowered no need kutinda wisisia kavyo twikiona nona maundu ithuene tutonya kwika cha keli maundu motandithia chumbi ni soko nene muno kinanie pia ni soko nene wathi daystar pia be soko so mubango wakwa ni kuensure amwaitu ala meba ya sokoni pandu bala me okuniotandithia wo ni conducive na ni bandu pailu nundu ukesila ta soko ya chumbi pe bandu mheshimiwa wase obasia na heta maram nela wetie maram I think a follow up tai ko kethia ni batanda sondu baile so bado byo yema wesila ku siumbetu nela kwa uwa situika swambu siake uo so ibetila siote ya mboka bau withia ma with you look at makwela so azune maundu to lainisha withia andu mesawa kenda ni maundu ma projects ila sie kweke kanthini wa kinanie mathatani tani mutongo iwo na kutekeleza ila role ngenda ni nengeto ketha ngasa kuwa ya kweka oversight whether sie kwa ni national government kana ni county ngethia wapo kusiaisi kenda ni lelo tuka make sure ni wate mo standard ila ya ile cause mala maingi withia we ni wanenga nwe na bayuka baika la luwe tinga ye kavita tukona tavele lo temawa lakini utethia la standard yindhipyo lelo usumethenya tatu wa bitilwa ni ngali nini kama loli utethia wa uswa maima then kindu cha mweso ni ku make sure kila musi men access to good water na kila mundu ni watonya kubikiwa ikiu kenda ni sindu isu cia kwiwa peke ibu chat lekile ni kwitha kinae kwa bill that will be a thing of the past aya nikenda itumine nondo niona masame tomato nya mwongo nenda kunenga mwanya unene ndeto cia kusia muthia na wenena na mwene ndi wa kinanie mathatani ward so kwa enzangu ma kinanie mathatani kila ndonya kumuthuthia nikana ketha ni tukwatana na kuka bamwe na kwithukianisia kinanie mathatani thile akwaliuka na ibinda ila yukite yote ti tose ibinda kila mwene nthuloko kila nundu andu ma kinanie mathatani onthe ni maitu before tupike baya twasie twende rastas kana twenda kavyu twikale nthi tusisie ni cha umenacho tuikende twina mituke kusembea I goodies zila sio nengano cause nini the twende tembea beo bandu manengiwe mbesa na nisio mekwibio munthi mesa nundu kila siandu kilia wasio yasia kina kihailite muke ogesa nibo wesa kwiwa wewa kivila na kitio thoha so mbesa ila na munengie ndaikwikata so tusisi andu ala mekuka what can they deliver other than what they are going to give temporarily cause pe maundu maingi na tuina potential ya kukila kimaendeleo but we need the right leadership in place na otwende ni kwatia kwa kavyu pena hope kwa mundu wa kinani so kila ndonyo kulia ni mangwate kwoko tutembesa bali ino imwe na nimekuona wali ukunthini wa kinani wodi na ngimino kilelia mala maingi adongo yala tusakwana tu makapotea undu mwethukisio mo withiwa yasia wasa kwa mundu tena vision
wendi wake no kukwata kivila chucha MCA maybe ni kwitheiwa ni kwintha mbesa county pau ni vo twende yanai na ngiminukilile ketha nikuo kwenda kwa Ngai nye vision yakwa kinanie mathaa tani toesi skulu benda primary secondary no ithi tertiary so kinanie mathaa tani nivo ngwenda twambie na Ngai yatwia thayo nundu mwaka ola ukite ndithandĩtie kivila cha governor by 2032 Ngai yatuvicha ukambita baba na tukekala bata governor wa county ya Masako wa katatu. Kwati ya bau. So kiu nicho kindu kinda kinsukumite nundu wae mo mathukuma na kuko promote wabu bangi ndukana so pau ne botu kinyelete aya timu vya mono Francis Wambua Kavyu kuma ke betwata mathatani ke nani wode ni ngale kwa cia chumbi masame tumatu kititikilia kuvika bau tukenda twimanda no muthenyo ni sema ndu mayingela twelo nene ine nondo masame tikile tuvike bau na ni muvya nondo akuka kethanya muno ngale ko isu wasio kedia ngale kwa cia mathatani kinani kedia ne ndima ngale kwa isu onde no wemea mekala mitambo ni ya Mutongo TV kwatanyo ya Mukamba na kumwendo musisi ndio tongea muvea we mwanya nondo wa kutambanya na kwantheni wa kilungu kumelana mbiye na Mauvoo mwendo wa saa umwe mbika oyi mwendo wa saa 3 ngona nesia ungamaka mundele ne voto minela kilungu cha muka trailer na kilungu cha uteti na maendeleo na ke bwana Francis Wambua Kavyo no lawina miama kweteke vila cha MCA wodini ya kinani mathata ni wodi ni va county ya Masako nyene tawerastas kithuku anzo mo nditongea muvea alama ile kilungu kumela tuambie kwacha tuambie na cameraman Joshua Philip director ni Winnie Kanini na indi ngalikuwa ni swinge metele yani sana Alfred Mwaluko na ke Jeremy Ndambuki kwa uyu tuonesa tu yani mwendoni wa saa muonza ndeni wa Vilingi Wa Mauvoo manyeje ni chao kende na kuketika mono ilembetani itu ya Ukamba ikala mitamboni ya Mutongo TV ngwatanyo ya Mukamba. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile kigo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa